president was called by the convention organizers at that time, when the speaker was on the floor, that there is a group of Khoisan people that are complaining about being excluded. Ditlhopisetso tsa Seboka ka maemo a naha di thunthetswa ke mekga e sa kgotsofatswang ke tsamaiso. Mohi re a le dumedisa lo le amela kgasong ya ditaba tsa rona tsa Sesotho phirimaneng ya kajeno. Moifo o di kgobokantse ka bogabane, puong ya matsoho o tla di hasetswa ke mosebetsi mo le rona leng Agostine Tlalo. Tsona re di thakgola ka tse reng ditherisano di ntse di tswela pele letsatsing la bobedi la Seboka sa naha le lekelang ditherisano tse kgolo ka maemo a naha. Dintlhakgolo tsa Seboka di tla fihlella sehlohlolo mathwasong a selemo se tlang. Moralo wa ditherisano ka diphephetso tsa naha isao ke mo setjhaba ho tswa ho diwate tse fetang 4,000 se tlang ho tshwara ditherisano dikerekeng, dikolong, diholong le dipitsong tsa baahi ho ntsha maikutlo ka tseo e leng bothata ho bona le diphetho tseo ba di lebelletseng. Ho bile le dingongoreho ka motlatsamopresidente ya ileng a tswa ho siya Seboka hare. The acting president was called by the convention organizers at that time, when the speaker was on the floor, that there is a group of Khoisan people that are complaining about being excluded, and they are requesting the acting president to deal with that matter. So together with the Minister of Culture went outside to meet with them and understand their concerns. Remember, the acting president in his capacity as deputy president, he leads an interministerial committee that deals with traditional leaders and Khoisans, rural development and so on. So it's a matter that is facing him directly. Maikutlo a baahi a tla fumanwa ka mekgwa e fapaneng e kenyeletsang ho etswa ha lenane la dipotso tsa mantlha tsa bohlokwa ha mmoho le ho buisana ka di-SMS, di-WhatsApp e le ho etsa bonnete ba hore ho fihlellwa moahi e mong le e mong. Mopresidente wa mehleng wa lekgotla la baithuti University ya Limpopo Khutso Mamabolo o re ha ba ananele mohopolo wa ditherisano tsa naha. O hlalosa hore baahi ba tseba diphephetso tseo naha e tobane le tsona, mme tse hlokang tharollo e tshwarehang hore e tla kenngwe tshebetsong. Ka ho le leng ho thakgotswe kopano ya ditherisano tsa baahi Welcome Free State. Motsamaisi wa lekala la tsa ditjhelete le ditsebi tsa molao LPFF Motlatsi Molefe o re ditherisano tsa naha di lokela ho sekaseka dintlha tsa ho lahlehelwa ke mekgwa ka hara lekala la naha la toka. Ho sebolotswe hore ba bang ba baemedi ba molao ba ntse ba utswa ditjhelete le thepa ya bareki ba tshepetseng ho bona. Re tswile letsholo ho tla bolella batho ka Legal Practitioners Fidelity Fund le seo e ba etsetsang sona kapa seo ka kgonang ho ba etsetsa sona. Ntho ya bobedi ko ruta batho ditokelo tsa bona ha ba ile ba sebedisa boramolao kapa diagente. E bohlokwa ko re tshwanela ba tsebe hore ha ba sebedisa agente ke agente e nang le Fidelity Fund Certificate ya selemo seno. Ho tloha ka selemo sa 2018 e se e le maqwetha a fetang 50 a hlothilweng tokelo ya ho ba baemedi ba molao ka lebaka la boitshwaro bo hlephileng. Ditherisano tsa naha di lokela ho lekola lekala la toka ka leihlo le ntjhotjho. Palo ya batho ba hlokaetseng kotsing ya lori le koloi KwaZulu-Natal e nyoloetse ho tshelela. Sena ke se tla ka morao fumanwa ha setopo sa mokganni wa lori seo se neng se tshwaseile ka tlasa koloi. Kotsi ena e etsahetse haufi le mmila o moholo o lefelwang wa Dokotweni o senka jeno. Ho ya ka ba ditshebeletso tsa pholoso, ho bonahala eka bafu ba ne ba le koloing e le nngwe kaofela. Moedi wa lefapha la tsa dipalangwang profenseng ya KwaZulu-Natal Ndabezinhle Sibiya o re kotsi ena e etsahetse ka morao hore bakganni ba mmalwa ba tshwarele ditlolo tsa molao tse fapaneng. Ka ho le leng palo ya batshwaruwa ba hlokahalletseng koloing kapa ka mora hore vene ya sepolesa e thulane le lori mmileng wa R101 dibakeng tsa Mokopane ha mmoho le Mokgopo profenseng ya Limpopo ka Labone e se nyoloetse hore bong vene eo e ne e tsamaisa batshwaruwa ba 11 ba neng ba lebelletse ho ya hla lekgotleng la dinyewe.
Baahi ba bang ba Soweto ba tshwenyehile ka lebaka la tsitsipano e bakilweng ke bakganni ba ditekesi sebakeng sa bo bona, mme ba ipileditse mmusong ho namola maemong ana. I'm not really happy that everything's back to normal, that I don't feel that it's back to normal, because how am I supposed to feel everything's back to normal when there's police officers around? The public is very unsettled right now. And I don't feel that anyone should have the right to burn another person's car. I mean, if I take an Uber right now, it is my choice. I don't think the taxi associations or any taxi driver should have any right to stop my ride going anywhere, right? And if their argument is that the Ubers are taking their customers, it's untrue, because firstly, I wasn't your customer. I took the Uber for a reason. Ha re lekola tsa matjhaba, Mopresidente wa Madagascar e leng Andry Rajoelina o tlile ho kena dieteng tsa modulasetulo wa SADC e leng Emmerson Mnangagwa ho tshwerwe seboka sa baetapele ba SADC sehlekehlekeng sa Madagascar mafelong a beke ena. Ho lebelletswe hore Afrika Borwa e tla emelwa ke Mopresidente Cyril Ramaphosa. In pursuit of our collective determination to play our part towards addressing the challenges faced by our sister nation, the Democratic Republic of Congo, the DRC. Following our previous resolutions of 8th February 2025 and 24th March 2025, we held successful meetings with His Excellency and dear brother, President Ruto, on the 1st of August in Nairobi. Mmuso wa Sudan Borwa o qheletse ka thoko ditlaleho tse reng o ntse o buisana le Israel lena la ho ntsha Mapalestina Gaza hore a iswe naheng eo ya Sudan Borwa. Ditaba tsena di hlahelletse mehloding e sa tsebahatswang. Mmuso wa Sudan Borwa o re ha wa rerisana le Israel ka leano la ho fallisa Mapalestina. O re ditlaleho tseo ha di na motheo. Le ha ho le jwalo, letona la Israel la merero ya matjhaba le ne le etetse Juba bekeng e fetileng. Sudan Borwa e re ditherisano tsa yona le Israel e ne e le tsa ho tiisa maqhama dipakeng tsa dinaha tseo. Ha re kgutlela kwano lapeng, Advocate Dali Mpofu o re Mopresidente Cyril Ramaphosa ha eso phethisi tshepiso ya hae ya dilemo tse supileng tse fetileng ya ho etela bahlolohadi ba basebetsi ba marikana le ho kopa tshwarelo. O buile sena sehopotsong se bileng ka jeno tsa diketsahalo tsa marikana. Kaole le leqwetha le emetseng basebetsi ba morafong ba tswileng dikotsi nakong ya dipolao tsa marikana ka selemo sa 2012 le re hubile le kgatelopele e tsotehang ya ho fumana toka. Papading ya tlhodisano ya Rugby Championship pakeng tsa Amabokoboko le di-Wallabies tsa Australia e santse tswela pele lebaleng la dipapadi la Ellis Park. Di-Springboks ke bomampudi ba sireletsang sekola sa bona mme ha ba so hlolisa le ba hapa mohope wa bona ngwahola. Papadi ile kgefetsong di-Springboks di itlhomme pele ka dintlha tse 22 ho tse 5. Mohi o ka ikopana le rona ho social media ka ha re ya fumana ho Facebook ka ditaba dikgang _ ho X re teng ka @ditaba _ dikgang le ho phehisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ya rona e leng SABC ditaba _ dikgang. Beso le boetse le dumme ka kwano ka lephakatlaneng la boleshome kwano phapsing tsa kgaso SABC 2 ha re di be mahatla khuti mona re tla boela khutla ka tse ding hape nakong e tlang ho tsa hona. Sala hantle.